Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuyobozi wungirije w'uru rya Ventura ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yacuye Feza Nkweshigide w'igihugu ko Perezida Paul Kagame ntawe ahuriye n'irihiro ku buryo yaritegeka icyo rigomba gukora. Mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'Uburayi na Afurika yatangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10. Shide yongeye gushinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba Ventura. Ikirego rwateye utwatsi inshuro nyinshi. Tshisekedi wigaragazaga nk'umunyamahoro yabwiye abitabiriye inama ko ashaka ko Abanyarwanda n'Abanyekongo babana neza. Gusa ngo ibyo bizashingira guhagarika imirwano ko Ventura igenzura ibice byinshi burasirazuba bwa Kongo. Yabwiye Perezida Paul Kagame ati bisaba ko muteka ingabo za Ventura zifashwe n'igihugu cyanyu ko zahagarika imirwano iteye impfu nyinshi. Nyuma y'amagambo ya Tshisekedi, Perezida Kagame yatangarije kuri rwa X ko iyo umuntu agize ikibazo ku rusaku rw'ingunguru rurimo ubusa nawe afite ikibazo. Ati umuntu agize ikibazo ku rusaku rw'ingunguru rurimo ubusa nawe afite ikibazo, ibyiza urayireka igatambuka cyangwa se ukayijya kure. Bisimwa yatangaje ko ubwiyunge Tshisekedi yasabye Perezida Kagame bureba Kongo n'u Rwanda aho kureba Ventura, bityo ko Perezida Kongo akwiye no kwiyunga n'iri huriro ahereye ku kubahiriza ibyo yarisezeranije. Ati ubwiyunge Tshisekedi yasabye Perezida Kagame bureba ibihugu byombi ariko ntibutureba, natwe dutegereje ubwo azasaba Ventura ahereye ku kubahiriza isezerano yaduhaye. Aho niho byose byatangiriye. Ntabwo umuntu akwiye kuvuga ku kiganza mu gihe ntacyo yubahiriza. Mu gushyingo kwa 2021 abarwanyi ba Ventura bafashe intwaro nyuma yaho Tshisekedi yanze kubashyira mu nzego z'umutekano z'igihugu. Nyamara yasezeranye ibiganiro byamaze amezi 14 Kinshasa kwinjiza abarwanyi mu nzego z'igisirikare byari bigamije kugira ngo batange umusanzu utaziguye mu gukemura ibibazo bibangamira umutekano w'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba ahakorera imitwe yitwaje intwaro irenga 200. Tshisekedi yamaze igihe kirekire yaranze kuganira Ventura kuko yitaga umutwe w'iterabwoba ugomba gusenwa, ariko mu ntangiriro z'uyu mwaka yashyizweho igitutu bw'abarwanyi bafite umujyi wa Goma na Bukavu yemera atemeye. Kuva muri uyu mwaka Qatar uzabagarira leta ya Kongo n'uru rya Ventura kugira ngo bakemure amakimbirane bafitanye, ariko imirwano ikomeje mu ntara y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ituma ubuhuza budatanga umusaruro. Umunyabanga wa Ventura Benjamin Mbonimpa yatangaje ko mu magambo Tshisekedi ari ikibazo gikomeye kohereza inkwedo kugira ngo ziganirize uyu mukuru w'igihugu azohereza kuko ahindagurika. Mbonimpa yatanze ubutumwa mu gihe leta ya Qatar yifuza kongera guriza hamwe n'intwaro leta ya Kongo na Ventura iduha mu cyumweru gitaha kugira ngo ziganire ku nyingo zirimo guhagarika imirwano n'uburyo impande zombi zagera ku masezerano y'amahoro. Naho kandi ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'abarwanyi b'itwa Wazalendo basanzwe bakorana bari barasanira mu mujyi wa Kamituga uri muri teritwari Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri uyu mujyi avuga ko imirwano y'impande zombi yamaze amasaha menshi. Ni imirwano ivuga ko yiwe yuko Wazalendo zari zimaze kurasa mu cyico umwe mu bayobozi bo muri Kamituga bapfa amafaranga. Amashusho akwirakwiriye ku mbuga yumvikana mu rusaku rw'imbona nturi ziremereye ubwo impande zombi zirimo zitana mu mitwe. Kuri amakuru avuga ko imirwano yo mu ijoro ryakeye yiciyemo abantu benshi barimo n'umupolisi ufite ipeti rya kapiteni witwa Kangera. Mu gitondo cyo kuwa gatanu abaturage bo mu mujyi wa Kamituga biganjemo urubyiruko n'abana bato baramukiye mu myigaragambyo ikomeye basaba ko Wazalendo ziri muri uriya mujyi zigenda. Bamwe muri abaturage kandi bumvikanye basaba umutwe wa Ventura urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kujya gusubiza ibintu mu buryo. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe kandida ya perezida w'ishyaka UP Bwana Cyangurimba Tariasi Bobi Wine yashinje Perezida Museveni gusesagura umutungo w'igihugu wizihiza ubwigenge igihugu kitigeze kibona ku butegetsi bwe. Kuwa kane Uganda yijije umunsi w'ubwigenge yawe mu 1962. Kuri Cyangurimba ngo abaturage ba Uganda babaye mu bubabare rutigiye bakorenzwaga n'Abongereza agasanga nta mpamvu yo kwizihiza umunsi w'ubwigenge uko ntabwo bafite. Uyu munyapolitiki ashinja Perezida Museveni kwikura ibyiza by'igihugu n'umuryango we. Abanya-Uganda bicira isazi mu jisho agasanga nta mpamvu yo kubajisha ngo rizihiza ubwigenge kandi yaroroshye kurusha Abongereza. Perezida w'ishyaka NUP ushaka intebe ya perezida mu matora yo mu kwezi kwa mbere umwaka utaha yavuze ko ubwigenge nyakuri Abanya-Uganda bazabugira nyuma y'ingoma ya Museveni umaze imyaka hafi 40. Nabo ngo abaturage barushwa n'ubusa. Iyo Cyaguranye tanga ingero z'uburyo Abanya-Uganda baboshye avuga ko batabariko bari kuri umugereza bazira kuba badashyigikiye amafuti ya Perezida Museveni, agasanga ubwo bukoroni bwo hora abantu bemezwa ibintu bitari byo buruta bw'Abongereza bakoronije Abanya-Uganda. Bobi Wine nenga Museveni washotse y'ishyamba muri Ruweru mu karere ka Buganda avuga ko ashaka kuzana demokarasi mu gihugu. Abaturage bamushyigikiye ngo baricuza kuko yageze ku butegetsi ibintu biba biri kurusha uko byari bimeze atarajya mu ishyamba. Uyu munyapolitiki avuga ko muri Buganda ubukene bunuma kandi abaturage baho bamwe baririye inka bizeza ko nafata igihugu azazana iterambere. None ngo byahe byo kajya Perezida Museveni arutse kuvuga ko natorwa mu kwambira amashuri yose ya leta abana bazajya barya ku ishuri bakanywa igikoma kirimo amata ndetse bagahabwa n'igi. Uyu munyapolitiki bahanganye yavuze ko baraguma umunwa kuko umuntu umaranye ubutegetsi imyaka 40 atakabaye arwana n'utuntu duto nko kurya ngo byakabaye byarabaye amateka mu gihugu. Hanyuma ariko kandi winibyanyuma umugore w'umunyapolitiki Colonel Dr Kiza Besigye utavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasabye Abanya-Uganda kwireba mu ndorerwamo nyuma y'amasezerano y'inkungu u Rwanda rwasinye na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Kuwa kane tariki 9 Ukwakira nibwo Perezida Kagame w'u Rwanda yahuye na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi bagirana ibiganiro byibanze ku mikoranire y'impande zombi no gukomeza gufasha mu bijyanye no gukora inkingo mu Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu mu Rwanda byatangaje ko Perezida Kagame na von der Leyen bagiranye ibiganiro ku mikoranire y'u Rwanda n'Ubumwe bw'Uburayi birimo n'inkunga y'umuryango ku ruganda rw'inkingo rwa BioNTech ruri i Kigali mu Rwanda. Byunzemo ko abayobozi bombi baje guhura na Perezida wa Banki y'Ishoramari ry'Uburayi Nadia Calviño n'umuyobozi mukuru wa BioNTech
Uguru Sahine hatanga inkunga ya miliyoni 95 z'amayero, no kuvuga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Byaje musanzwe uri umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida, agendeye kuri iriya nkunga u Rwanda rwemerewe, yagaragaje ko abanyarwanda bakwiye kwireba mu ndorerwamo, ati ukuri kumwe gukomeye gukwiye kuvugwa ku munsi w'ubwigenge bwacu. Bavandimwe abanyarwanda, reka twirebe mu ndorerwamo maze turebe hakurya y'umupaka. Yakomeje agira ati ko u Rwanda na Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi basinye amasezerano za miliyoni z'amayero yo gushyigikira ibijyanye n'imiti ndetse n'inkingo. Uganda twe turi byanyuma mu bundi butumwa yagaragaje ko bimwe mu bikomeje gufasha u Rwanda gutera imbere harimo kuba rwarashyizeho ingamba z'ubukungu na discipline mu bikorwa rukora bikurura abashoramari. Yavuze ko bitandukanye n'igihugu cya Uganda, u Rwanda rwubatse ibikorwa remezo by'inama, rwagura imiyoboro y'ikirere, rushimangira gahunda z'ubuyobozi, rushyira ubuyobozi n'ubumenyi, ibyatumye rukomeje kuba rugenda ruhinduka icyanya cya serivisi z'ubucuruzi mu karere no ku isi ndetse no mu bijyanye n'imiti. Byanyuma yavuze kandi ko u Rwanda rukomeje kubona uriya musaruro mu gihe ruzwiho kuba rukennye ku mutungo kamere. Yavuze ko bitandukanye na rwo Uganda yizihiza imyaka 63 ibonye ubwigenge, nta rwego na rumwe izwiho yashoyemo imari. Ati kuri uyu munsi w'ubwigenge ndabaza ni uruhe rwego tuzwiho, niyo shoramari turi gukora mu byo abantu bashoboye, ibikorwa remezo cyangwa mu karere no ku isi yose. Yunzemo ati rwose ibi ntabwo ari ukuveba, ni ubukanguzi bwo gukangura twese abaturage, sosiyete sivile, abanyamadini n'abayobozi ba politike twese. Uguhaguruka k'u Rwanda kugomba kuduha umukoro wo guhaguruka natwe tugahagurukana intego, ubumwe ndetse n'umurava wo kubaka Uganda twese turota. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire wundi abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banitswe Jean Rengo yo mu bintu wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva 2022 igera mu bitaro bikuru bya Gitega nyuma kutabarizwa n'abari uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bunyoni wari umuyobozi batenyetse mu Burundi yataye muri yombi mu myaka ibishize mu kwezi kwa kane, ashinjwa ibyaha birimo gushaka kugira Perezida Evariste Ndayishimiye, byaranamuhamye akatirwa gufungwa burundu, ajyanwa muri gereza ya Gitega. Perezida w'umuryango PRODH urana uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pierre Claver Mbonimpa aherutse gutangaza ko ubuzima bwa Bunyoni bwahungabanye bikomeye, bigera n'abasigaye yumva abantu akisha munsi y'igitanda mu cyumba cya wenyine afungiyemo. Mbonimpa icyo gihe yavuze ati iyo bagiye kumureba baramuhamagara ntiyitabe, bakazategereza nk'iminota 10 cyangwa se 20 bakinjira bakareba muri dushe bagasanga siyari, bagasanga yishe munsi y'igitanda niyo yiryamiye. Avuga ibintu ubona ko adidimanga. Iyi mpuruza yageze kuri Perezida Ndayishimiye yohereza intumwa kuri gereza ya Gitega kugira ngo zirebe uko ubuzima bwa Bunyoni bumeze. Zaratunguwe kuko ngo zasanze atavuga neza, atareba neza kandi ntiyumve neza, n'ibiryo byinshi ahabwa atabyemera. Mbere y'uko amakuru y'amagorwa Bunyoni ari kunyura amajya hanze, yari yarorejwe abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo bamusuzume. Raporo bamukoze bigaragaza ko nta gikozwe bwangu ashobora gupfa. Ubuyobozi bwa gereza ya Gitega bari bwaranze kureza Bunyoni mu bitaro aho yari kwitabwaho byihariye, ariko nyuma y'ibwirizwa ryaturutse ku buyobozi bukuru bw'igihugu yajyanwe mu bitaro bya Gitega mu gitondo cyo kuwa kane. Leta y'u Burundi yagize impungenge ko Bunyoni ashobora gucika mu imodoka 8 zimuherekeza zirimo abayobozi b'urwego rw'iperereza, polisi nabo mu rwego rw'ingabo zirinda ingoro umukuru w'igihugu. Arenga yo mu Bunyoni y'imyaka 53 yahoze mu bikomerezwa by'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, ndetse akaba yabaye minisitiri w'intebe y'imyaka 2. Yakatiwe igifungo cya Burundi n'izabu ya miliyoni 22 zirenga z'amarundi azira gushagurika ubutegetsi. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko bagiye amakuru y'abacungagereza ndetse n'abaganga bavuze ko General Bunyoni arembejwe na diabete, hamwe ageraho ngaho agata ubwenge kandi ngo no kurya byaramunaniye. Abo bantu batanze amakuru bavuze ko abantu bahoze igikomerezwa mu butegetsi bwa Gitega rwari harinzwe bikomeye ku buryo nabo hafi yo kumugeraho bigoye cyane. Bagaragaza ko kujyana Bunyoni kuvurwa habanje impuruza byerekana ko abantu bakomeye bafunzwe batitaweho ndetse ko ubuzima bw'abanyuri mu Burundi buri mu kaga. Uyu General Bunyoni ngo niyo muntu ufunzwe ucungiye hafi kurusha abandi muri iki gihugu kiri mu majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma mu gusoza amubwira ko umusore w'imyaka 24 uri mu bayoboye imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajenizi muri Madagascar yabwiye BBC ko ibintu bigeze batagishaka kuganira na Perezida André Rajoelina nk'uko we yabibasabye ko bashaka gusa ko yegura. Uyu ni umukozi muri kompanyi ko muri iki gihugu akaba n'umunyeshuri wari ufite buruse yiga muri kaminuza mu mahanga, ariko yavuze ko yatashye kugira ngo afashe ngo Madagascar ibone impinduka. Kuwa kane urubyiruko 1000 rwasubiye mu muhanda muri iki kirwa cya karindwi binini ku isi. Wari umunsi wa mbere w'imyigaragambyo basabye kuba mu gihugu hose nyuma yo gushinja Perezida Rajoelina kunanirwa kumva ibyo basaba. Kuri wa gatanu hateganyijwe imyigaragambyo nk'iyi mu gihugu hose. Mu kiganiro cyari n'umunyamakuru Sami Awame mu BBC uri Antananarivo muri Madagascar, uyu uri mu bategura imyigaragambyo yifashishije ahanini ubuhanga bwo mu itumanaho na mudasobwa, yamubwiye iki imyigaragambyo isobanuye ku rubyiruko. Ati ni by'ingenzi cyane kwitwe kuko hashize imyaka 16 abantu bacecekeshejwe bacecetse bifuje guhaguruka kenshi ariko biranga. Burera abajenizi ubwo twahagurutse birakwiye ko ijwi rya buri wese ryumvwa nona, niba atari twebwe duhagurutse buri wese azacecekeshwa iteka ryose. Abagireje kuvuga mbere bagiriwe nabi barafunzwe. Umunyamakuru ati nibe kimwe by'ukuri muri kwamagana. Uyu musore ati muri iki gihugu abantu ntibahembwa, ruswa irakabije, guverinoma itanga amafaranga yo gufasha abanyeshuri buruse ariko ranyirizwa kubera ruswa. Mu gihugu hari ubushomeri bukabije, amazi meza ni ikibazo, amashanyarazi aracikagurika, ubujura bwitwaje intwaro burakabije, ubwo mu gihugu ni bwose. Madagascar ni igihugu kiri mu bikeneye cyane ku isi, niyo mpamvu dushaka ko ibintu bihinduka, ko ibintu byose bihinduka. Umunyamakuru ati kuki wowe imyigaragambyo? Ati niba atari jyewe ninde wabikora, nabo 80% batabasha kwivugira ndimo kurwanira.
Jyewe nshobora kugira ejo heza hanze y'iki gihugu, mfite amahirwe menshi, ariko se kuki najya hanze y'igihugu kugira ngo ngire ejo heza? Ahubwo nashaka ko ejo heza mpazana hano muri iki gihugu. Niyo mpamvu nagarutse hano kugira ngo mfashe izo mpinduka kubaho. Umunyamakuru ati ntabwo bufite, ati yego rwose ubwo ndabufite, niyo mpamvu ndimo gukora iki kiganiro nawe mu buryo bwose bushoboka ngo simenyekane. Ati murifuza kugira kuki? Ati turifuza impinduka zifatika mu butegetsi bwuzuyemo abantu bamunzwe na ruswa. Tugomba kuvana ku butegetsi abo bantu kugira ngo impinduka twifuza zibeho. Turashaka impinduka kuko nizo zatumye duhaguruka. Iki gihugu mu by'ukuri cyageze mu mwijima w'urubyiruko rutabona ejo hazaza. Icyo dushaka nuko bazaza batazaba muri ibi ngibi. Bati perezida w'uko guverinoma ibyo ntibihagije, niko umunyamakuru yamubajije. Ati ntabwo bihagije kuri twe Madagascar nk'imodoka, guverinoma ni nka moteri. Moteri ntabwo igishoboye, ibyo rero bituma imodoka itagenda neza. Mu gukemura ikibazo ntabwo uvura moteri, urahindura. Kuri televiziyo y'igihugu Perezida Rajoelina aherutse gutangaza ati ndumva uburakari, umubabaro n'ibibazo byatewe no gucika kw'amashanyarazi n'ibibazo by'amazi meza. Turabyemera kandi turasaba imbabazi niba abagize guverinoma batarakoze inshingano bahawe. Perezida Rajoelina yongeye ko ashaka guhana n'urubyiruko ndetse yakuraho guverinoma yose mu gushaka gusubiza ibyo bifuza. Anasaba ko habwa igihe cy'umwaka ngo akemure ibibazo bihari. Umunyamakuru wa BBC perezida ariko arashaka ko muganira. Igisubizo cy'uwo muntu ati twaramwinginze imyaka myinshi ngo atwumve aze tuganira by'umwihariko muri abanyeshuri, ntiyigeze abishaka. Aho bigeze ubu ngubu ntitugishaka kuganira nawe, kuvuga ngo arashaka ko tuganira nuko turangaza. Ikizaduhagarika gusa nuko yegura akava ku butegetsi. Turashaka guhindura system yose, nibyo tugiye gukora. Umunyamakuru ati perezida nategura bizagenda gute? Mu kumusubiza atabigaragambye bazakomeza kurakara, bishobora kuzahinduka bibi cyane kuko hanze uko bimeze abantu ntibagishaka amahoro, bashaka ko bigenda nk'ibyo muri Nepal. Ikindi gishoboka nuko igisirikare gishobora kwinjira kigaturisha ibintu, ariko ibyo ntitubyizeye cyane kuko abategetsi bafite igisirikare mu mifuka yabo kuri ubu, ariko amafaranga nabashirana. Ibyo bishobora kuba. Perezida Rajoelina ntabwo yasubije kuri iki kiganiro. BBC yagerageje kuvugisha ibiro bye ngo basubize ku bibazo bivugwa n'abigaragambye.